ibigeragezo. Crise ya 2013 yaramfashe. Demande muri wasema Bwana sifiwe. Ya 14 15 16 17 18 yem crise demande no kuri yem tureka dutele haleluya haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashwigira neza liki elokima Bwirima Timana kwa crise yatombotse wa yagize crise y'ikoti ngo aragenda ageze mu materaniro ko bwiriza arangiza atera haleluya arasakanda atera ruga haramo ngo crise demande la veste no kirashitse no abashumba kabano hariya barabata umushumba hariya uzakomeye yabuze le kasima virisation de la forme. Bwana sifiwe. Ukuri kw'Imana mu ijuru. Sifiwe. Umwambaro wa mbere tugomba kwambara muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2026 ni umwambaro w'ibyishimo. Iyi 2026 ugomba kwinjiramo mu ibyishimo pana langa etokisika otanga kota ebondesima. Teme tuzamuri ibiganza dutele haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Samba de mana rikavuga ngo twisi ineza imenwe n'abantu bose. Ni mwishime iteka notishima mw'ijuru hari abishimye wakujije isura ijuru ntuzaribona ariko kolinga kita shakisha ibyishimo ineza yanyigira gutimenwe n'abantu bose. Manuri mwiza Tesini masika
zizima. Kadusome ijambo ry'Imana kugira ngo kandi ushiremo ritme y'ikidari ari ijambo. Kado ndakuyegereje wa uri umugabo. Kadusome nyine hamwe bariko basoma bavandimwe Abakorinto ba 2:5. Aho niturangiza turasa dusoma Abami ba 2:19 gutangiriraho naho habiri gusa. Cigwa cacu kana none Pastor Noah ahasome narangiza. Ten 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 ten. Yes. Soma data umuriro wake tuje mu ijuru. Korinto ba 2:5:17. Yes. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icare mwigisha. Ibizakera biba bishize dore byose biba bihindutse kuba bishya. Amen. Soma Abami kandi nanone kera wahagurutse. Abami ba 2:19. Abami ba 2:19 murongo Aho nyine wa mbere. Umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye yambara ibigunira aherako yinjira mu nzu y'Uwiteka maze yohereza Eliyahimu yambara subiraho. Umwami Hezekiya abyumvise aho ashishimura imyambaro ye yambara ibigunira rekeraho. Amen. Bwana sifiwe. Twikirize Bwana sifiwe sana. Noneho tubanje gushima Imana ko Imana itugiriye neza tukaba twisanze muri uyu mwanya twari tuzi wenda kuko twogeraho ariko Imana yabikoze. Imana ihabwa icubahiro. Turashimye kuko uyu mwaka nyine nawo uhenangutse tukaba twinjiye mu wundi mwaka nawe tuzoboneramo ibisubizo bikomeye. Nukuvuga ngo yabikoze ukaba uhageze ariho benshi bapfuye batakiriho ariko wowe uracahari. Niyo mpamvu ugomba gushima Imana. Nukuvuga ngo yabikoze reka tuyikomera amashi dushima Imana ko Imana yagize neza. Bwana sifiwe. Ikindi turashimira ubuyobozi bwize Kanani. Hariho abarevera, abapastori, representa nawe ari hano, abarimu ingero zose. Imana ibagirire neza cyane. Ikindi ndashimira abavandimwe dufatikanyije ivuga butumwa. Abapastori bombi bari hariya n'abajene kandi twese tugiye kungana nyine mu myaka ariko mu mavuta no mu matitire. Ibo bari hejuru bari over jewe ndi under. None ga muzukuri duciye bugufi Imana mu ijuru bakomeze bagire neza. Bwana sifiwe sana. Ikindi ndashimira muvandimwe Patrick twabanye kuva kare ndamusuhuke hariya kururiya mubyeyi nyine wagize kibibazo kandi mwagize neza gutabara ni byiza. Imana mu ijuru bagire neza. Babazi Imana iguheze umugisha. Bwana sifiwe sana. Ikindi ndashimira Perezida Rugeshi urani perezida wanje mu gikorwa c'abanyamasengesho ya ruguru. Wagize neza nawe kuza tukaba turi kumwe hano kuva mu kwezi kwa 5 niho tukibonana. Nukuvuga ngo Imana mu ijuru kugire neza. Bwana sifiwe. Ntawe ntiyegereje abakameramene mwese abaraho ni zitatu muri abagabo muri ntwari muri imfura komeze zizamuke kandi nyine nizoza zinjiza kuko mwaje gushaka ifaranga. Siyo makuru ndanyu namwe muzoza mugira uti muzoza mara mutanga ice ca 10 cinjire hara mwitorero gikora ibikorwa by'itorero nabyo gabasoza byababyizaga ariko kugira ngo muzoza mu gifaranga zose muzimare
kandi zaravuye mu materaniro nkaha nayo ni lesimation de 4 nonega ayo niyo makuru ko ndafashwe. Bwana sifiwe. Nonega abavandimwe batubwiye imitekerereze utayifite myiza agomba guhinduka. Bwana sifiwe. Ijambo naje natekereje ko tuganira yeme twanda tuzamura ibiganza dutere haleluya twumve kuko turi hamwe. Bwana sifiwe. Imana mwishuwe eme komeza bagire neza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Nonega kumuriro watse tugiye kuganira ngo imitekerereze myiza tugomba kuyambika imyambaro 12. Imitekerereze myiza tugomba kuyambika imyambaro 12 muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2026. Lekirima asimation mana data we. Bwana sifiwe. Iyo mitekerereze yawe myiza ugomba kuyambika imyambaro 12 isobanura imiryango 12 ya Isiraheli. Ko turafashwe pe. Misi Pasika Bwana sifiwe. Umwambaro wa mbere tugomba kwambara muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2026 ni umwambaro w'ibyishimo. Iyi 2026 ugomba kwinjiramo mu ibyishimo pana langa etokisika otanga kota ebondesma. Teme tuzamura ibiganza dutere haleluya. Bwana sifiwe sana. Samba dimana rikavuga ngo twisi ineza imenwe n'abantu bose ni mwishimye iteka notishima mw'ijuru hari abishimye ukujije isura ijuru ntuzaribona ariko kolinga kita shakisha ibyishimo ineza yanyu igira gutimenwe n'abantu bose. Ishima iteka hano muri iyi si nubwo irimo amakontorore ajanye la ville etikisation ariko kandi gerageza ushakishe umwambaro w'ibyishimo winjirana muri 2026. Umuntu azayamakanyaraza gutangira mu gitondo akageza ku mugoroba satani gani azakanyaraza nuzoza ubona urakanyaraje uzoza umenya kuko uri umwishwa wenda walanganga sika kota laba.
haleluya. Nimba utagira ibyishimo uwo mwambaro wambare muri iki gitaramo. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Nimba utagira umwambaro w'ibyishimo aya masaha utahana. Tutele haleluya. Haleluya! Bana sindi sana. Umwambaro ugira kabiri n'umwambaro wo kutivumbura. Akika ya Mungu. Namana umugabo w'ingabo w'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi gwera umunyacyubahiro gikomeye cyane. Warangise baje muri Isiraheli banyaga gakobwa gato karangise karaza kabakaja kamukanamana kaza gakora elenga ibintu byose byo mu rugo. Warangise kitegereze Namani gasanga Namani yaragwaye ibibembe. Karangise karamubwira ati kabwira nyirabuja atiga umugabo wawe agwaye ibibembe nonega ntahandi yokirira ni Samariya. Nonega nimugende muri Samariya aje gukira. Koye. Hallelujah! 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 Etesema kitika masomela katima. Bwana sifiwe. Warangise ngo mwandikira urwandiko pastor ngo yamagenda. Hashike baramubwira ngo agenda aje kwibira muri Yorodani inshuro 7. Araba inzi uzizi wacu ni nziza. None ngiye kuja mu birohwa. Gute? Warangize ngo Namani kwisura 10 abami ba 2:5:11. Warangize ngo Namani ngo arivumbura. Naho iryo jambo riri. Ararakara arivumbura. Ararakara arivumbura. Ararakara arivumbura. Umugabo safunwa ufite ubwabo ararakara arivumbura. Tega gutera haleluya. Haleluya! Bwana sifiwe. Warangise kwivumbura bagaragu baramubwira ngo se gusaba ifeza n'izahabu n'ibindi byose ti wabikoraga. Warangise warabyemera waragenda. Wayiribira ngo ijya mbere yibirana n'Imana imwe yari mu ijuru n'isi. Yibiri rya kabiri yibirana n'isezerano risha n'ijya kera kandi ijya kera rifite ibitabo 39 irisha 27. Arasa kandi yibiri rya gatatu yibirana n'ubutatu bw'Imana Imana umwana umwuka wera. Yibira ngo ijya kane yibirana n'ibinyabuzima bine biba mu ijuru yora bikubita amakamba hasi bivuga ngo uruwera uruwera uruwera. Yibiri rya gatanu yibirana n'ibitabo 5 bya Mose itangiriro kuva kubara Abalewi gutegeka kwa kabiri leki esome. Yibiri rya gatandatu Imana yakoze iminsi 6 aho. Yibiri rya karindwi yibirana n'umuzuro w'Imana aracomoka Namani lekeme aracomoka Mana y'ukuri kuruma we aracomoka ashomoke yamaza ya agororotse deme komana. Patri banzuze na huruma wa mwemu kumeka bazana na kado banku watsa umuriro twinjire mu masystem. Abafite imvune ubasindagize ntugire kwibende ibasha kuture imagara sogongeye ukamenya kwagira neza gaho megere yatebe muvuga ibiri ku mutima uririmbe sandirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima we.
kutivumbura. Nimba uri umuririmbyi, nimba utateye ikorasi uyu munsi, wama wivumbura guvuye mu ikorari kubera ko utateye ikorasi. Uri umuvuga butumwa ati baguhaye kubwiriza, urivumbuye wenda ugiye no muri ndi kanisa. Wati ba helele basina. Bwana sifiwe. Ariko twambare muri uyu mwaka twinjiyemo, twambare umwambaro wo kutivumbura. Umwambaro ugira gatatu ni umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo byose byo mu isi. Umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo. Muri uyu mwaka twinjiyemo, twambare umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo byose byo mu isi. Tubisha musuke hariya yafuze. Kazana umva none ati yeme. Akimana. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Bwana sibe basanga. Kwihanganira ibigeragezo, twambare umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo byo mu isi. Hari ibigeragezo. Hari ibibazo. Kandi Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mbahaye ububasha bwose n'ubushobozi bwo kwirukana abazimu no gukiza indwara no kugira desima. Ariko arababwira ngo nubwo mbahaye ubwo bubasha n'ubwo bushobozi, abantu bazabavuga, abantu bazabatuka, abantu bazabagamba, abantu bazabakubitira mu nzu y'imbohe, abantu bazagira gute. Ariko arababwira ngo nabakorera ibyo bintu byose, ngo timukazahagarika imitima yanyu, ngo muzizere gusa Imana yo mu ijuru. Isazi baburanira mu gitondo, ibaburanire ku manywa, ibaburanire amasaha yo yose, ibaburanire mu ijoro. Alelike mesikaso ikilidelo mekosima mekotima. Mana data we nukuri nyiri imbaraga zikomeye. Mana yemwe nukuri Imana irakomeye. Nukuri ku Imana yo mu ijuru. Haleluya! Bwana sifiwe. No kwihanganira ibigeragezo. Crise ya 2013 yaramfasha. Demande. Muri urasema. Bwana sifiwe. Ya 14, 15, 16, 17, 18, yem crise. Demande. No kuri yem. Tureka dutele haleluya. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Ndashwigira neza liki elokima. Bwirima Imana kwa crise yatombotse. Yagize crise y'ikoti ngo aragenda ageze mu materaniro ko abwiriza, arangiza atera haleluya, arasakanda atera ruga. Haramo ngo crise demande la veste. Ati no kirashitse no. Abashumba kabano wo hariya barabata umushumba hariya. Zakomeye yabuze le kasima. Virisation de la forme. Bwana sifiwe. Ukuri ku Imana mu ijuru. Alisikia kelele sawa pengi moyo. Akaambiwa kwamba ndiye Yesu anapita. Alisikia kelele sawa pengi moyo. Akaambiwa kwamba ndiye Yesu anapita. Akapaza sauti kwa nguvu sana akisema, Mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu we. Mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Mwana wa Dawidi we, Yesu ni rehemu we. Mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Mwana wa Dawidi we, Yesu ni rehemu. Mwana wa Dawidi, Yesu ni rehemu. Tuzamura ibiganza tumekabaka pepe ya Yesu kubera ko Yesu tagira adisa kose. Tutende haleluya. Bwana sifiwe. Reve ya mitomboka gutyo tangira gupunguka. Inshuti n'abavandimwe bagira bahati bagenda nyine muri
ariko nawe niko wari umeze. Kuragira ngo wowe se wicaye aho atari ko byari bimeze, nawe niko byari bimeze, ariko Imana yakugiriye neza yaragusubisha. Ibyo nabyo bizotuma unashima n'Imana yo mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi kubera ko wari wambaye umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo, niyo mpamvu n'uyu munsi uhari kandi uri gushima Imana. Ariko uza kwambara umwambaro utari wo kwihanganira ibigeragezo, ndakurahiriye n'ubu ngubu barabivuyemo. Ariko kandi twihanganira ibigeragezo byose byo mu isi. Bwana sifiwe. Ariko Imana ni nziza, Imana ingirira neza. Mpeze umuvandimwe muzamubona ni fidele, uriya mugabo, uriya mugabo reve ni umugabo, niyo muntu wa mbere wangabiye inka neza. Arambwira muri tondo, arambwira ngo seru natekereje kukugabira inka. Ndamubwira ati sawa, wabitekereje? Ati ndamubwira ati merci, aho reka ngushimire. Amawudi ya 6 tema afisa la kosa. Hari abantu bazagira ute n'abari abantu bo muri Amerika bakamuheza ifaranga, ariko kamanirwa no gushima tibazosubira kuguheza ifaranga. Audio standard. Umuntu udashima ubwute wa ruge zoshoboka gute? Tibikunda. Nibazo zaguheza ifaranga zose baguhaye izo zubanza ushimira. Ubu bashimire kuko abantu bazakeneraga ku lemele kosi matase le passe. Namamushimira amawodi ya 6, ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu. Aravuga ati urashimye kabisa. Ndamubwira ati ndashimye kabisa. Iminota pana ari utanga wodika keri kabirashize. Jewe yari ari wodizi genda ukazubona inka bitari ukigenda. Kazigenda bukebuke. Abandi bari mu gukubitamo kugira ngo handike nka kabiri kugira ngo yihute. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo Imana, nukuvuga ngo wambara umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo, Imana izagira uti zakugirira neza. Kandi nawe yamafungura ibintu ubwo ngubwo nyine. Alex nawe yamampesi yindi nabi wabagorora wamukiza iri ya ruguru, yarabahariye muri Agape, yaragiye nukuri tuwari uwari reve ni wawe uyu mugabo uyu revera neza fatigazi be ningi ifashe uyu mugabo yarahari. Hariko Alex, salamu zikufikie mzee. Bwana sifiwe. Nawe barafunguye. Bwana sifiwe. Undi mugabo ni pupu w'abanyakarama mujanama, nawe yamafungura yindi na abarayimpaye nayo. Shaka wabagorora nawe barayinsingirije. Reka mbanze nzirekera. Ariko finale y'ibyo undi mugabo ni nkayo ihene. Ndavuga tumuri ruratse none. Tesi! Turanga twakesha. Nukuri. Yes. Alimudanganya Naamani. Samaria kuna mto we. Alimudanganya Naamani we. Samaria kuna mto we. Aiwa. Yo we. Amani kama tani wa Samuel. Ibigeragezo yeme uwambare muri 2026 nta kibazo kibirimo. Ariko kandi ndanyuzo nuko wa Bwana sifiwe. Undi mwambaro ugira 4 n'umwambaro
tugomba kwambara umwambaro wo kumva neza. Reve muri 2026 tugomba kwambara umwambaro wo kumva neza. Hari abantu bazabumva nabo ukavuga ijambo ryiza ari we kamari fata kaho ari ribi kandi wavuze neza n'ukuri. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mwambaro wo kumva neza tuwinjirane muri 2026. Undi mwambaro ugira gatanu n'umwambaro wo kuvuga neza. Aho gasasa tubisanga muri Mariko 7:31 n'iryo jambo riri ryo kumva neza no kuvuga neza. Yeme dutere haleluya. Bwana sifiwe sana. Ikiza gituma uvuga nabi wambaye mwambaro wo kumva nabi no kuvuga nabi nuko Yesu atarakoza urutoki mu matwi, tararukubitiramwo virigire lesili tesimu, ariko umunsi yakojeshemwo urutoki uzumva neza. Kiza gituma wumva nabi nuko Yesu ataragira gute, atarakoza urutoki mu matwi. Kiza gituma uvuga nabi nuko Yesu atarakoza urutoki mu kanwa. Urumva yamukojeje urutoki mu kanwa. Kiza gituma uvuga nabi amagambo yawe yose akaza ashaririye nuko Yesu atarakoza mu rutoki mu kanwa, ariko umunsi yarukubisemo leme esima. Ni ukuvuga ngo uzavuga neza. Bwana sifiwe. Yeme tusamura ibiganza. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Undi mwambaro ugira gatandatu n'umwambaro tugomba kwambara umwambaro kudasuzugura abandi. Hari abantu baza basuzugurana ukazugira ngo none niwo nije yamutumye kugira ngo bashe gusuzugura undi, ukamufata nkaho atari umuntu kandi ari umuntu. Nukuvuga ngo ako gasuzuguro umwambaro w'agasuzuguro urambike usige muri 2025 winjira n'undi mwambaro muri 2026. Ureke gusuzugurana ndugu yangu, kuko agasuzuguro ni kabi, ntabwo ari keza. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Ugira 7 n'umwambaro w'amasengesho. Nukuvuga ngo tugomba kwambara umwambaro w'amasengesho muri 2026. Kwaza usenga mu gitondo ugasenga ku mugoroba. Agasa kandi umwambaro w'8 n'umwambaro w'amasengesho, ariko amasengesho y'amarira. Hari amasengesho nyine asanzwe, hakaba n'amasengesho y'amarira ukarira. Ezekiya yagize gute? Yararize. Bamaze kumubwira inkuru baramubwira ngo utegura ibyo mu nzu yawe kuko ugiye kugira gute, ugiye kuja mu ijuru. Arangize Ezekiya ngo yerekera ngo ivure, ngo arasenga, ngo arangize ngo ararira. Kandi amarira kujya ni meza. Urize umutwe uraruhuka, umutima wo na ukala metasima etobima esimaso. Mekantere haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kandi na Yesu nawe yararize. Yesu yarize kandi na Patrick yararize, na Generalize, na Uruma yararize, na Rugeshi yararize, na Revera yo bararize. Bwana sifiwe. Patrick waza kubita Vensi akabararize, ariko si wowe utangiye kurira na Yesu nawe yararize. Nurira Yesu yararize, Ezekiya yararize. Bwana sifiwe. Yariri Yerusalemu kubera ko abafarisayo n'abasadukayo batari ko bumva inyigisho ziwe, waraturika ararira. Asakandaririra ku musaraba kubera ko yarikoreye ibyaha by'abasaza n'abakecuru n'abasore. Arasakanda araturika ararira. Yeme tuzamura ibiganza utere. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Asakandaririra kwa Lazaro. Ubwo bashikiriye batari ko bagira gute, batari ko bemera kuko Lazaro yozuka.
Urasura kandi araturika ararira. Arasubira kandi arira umunsi yavutse. Nubona umwana wawe aravutse ariko ntarize, uzomenye ko afite etima, azo afite problem. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Tuzamura ibiganza dutere haleluya ko tukiri kumwe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga ngo muri kino gihe turimo, muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2026, twambara iyo myambaro mukagira Imana, twambara umwambaro w'ibyishimo, twambara umwambaro w'urukundo, twambara umwambaro wo kwizera, twambara umwambaro w'amasengesho, twambara umwambaro wo kwihanganira ibigeragezo byo mu isi, twambara imyambaro, twambara imyambaro, twambara imyambaro, twambara imyambaro, twambara imyambaro. Iyo myambaro tuyishirane, nituyishirana tuzabona Imana. Ariko kandi nituyita hasi tukambara indi myambaro, Imana tizatwishimira. Umuririmbyi yanaririmba ngo nitwizera tuzagira gute? Tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru. Kandi iyo ni inkuru nziza. None utizeye ni gute tuzoshoboka kuzabona Imana? Ariko kandi wambara umwambaro wo kwizera kugira ngo uzagire gute uzabona Imana. Nukuvuga ngo nuwambara ijuru uzarigeramo. Kandi lele eto sima eto oba esimasyo. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu we, niwe mahoro yacu.
asifiwe. Jewe nanumva abantu bamfashe cyane n'umukunga. Abantu bagumukunga. Mu bantu bari barusha. Niriyo ku muntu gutya ugiye kubyara buri. Sindajya kuvejo ngose rw'umuhamya. Yes. Sindajya gutya. Ariko iyo umucuranza acuranze gutya. Bwana asifiwe. Je umucuranza acuranze nkumva sende. Mba numva ubuzima bwanje ko ngashaka ngataha. Usambutse. Bwana asifiwe. Amen. Amen. 2026 n'umwaka wo kunguka kumenya Imana ku giti cyawe apana ko ngo muri babiri wowe ubwawe wenyine ugatekereza Imana gusa wenyine apana ngo tutatujana na Shemu cyangwa tutatujana na Mercy urugomo ukarureka ugashaka Imana ku giti cyawe ku giti kava apana ngo mubarazo ku giti cyawe ugashaka gusa Imana ku giti cyawe kandi umwaka n'umwaka mwiza n'umwaka mwiza ndabitangaje uyu mwaka n'umwaka mwiza Bwana asifiwe uyu mwaka n'umwaka mwiza ngiye kubisubiramo ijyanye uyu mwaka wa 2026 n'umwaka mwiza ndasirimbye numva ko uyu mwaka ari umwaka mwiza jewe kino gisirimba shankuye kure Bwana asifiwe iyo mbonye n'umuntu ukubise gisirimba nk'aho numva hamusi umwe baragikubise na minto bizanye ndataha na minta iyo umuntu akubise gisirimba gucye nk'ikijumba ubaye umwanzi waje sinzabesha Bwana asifiwe kuko gisirimba jewe cyankore ibintu bikomeye Bwana asifiwe ubu ngubu singiye kubirataho umuntu yamambwira ngo kubera igisirimbo uzobyina umunsi uzoza ukenera imodoka buri munsi yaje uzoza uza ngo ezi imodoka wiri gutembe Bwana asifiwe ndatumwe mwito nafashwe kantange haleluya none uyu mwaka ugendana ku giti cyawe ali tugendana n'undi muntu uzoza ugenda wenyine gusa ugende wenyine she apana kugendana n'undi muntu tukazorebe ngo umukristo ngo nubwo tugendana na Mbabazi hari nje twamana na Mbabazi na Kofi cyane na Moses ngo twatujana ngo mbareberemo Imana ku giti cyaje kandi ni wigana umuntu uzokora ibyawo wihimbi ico gihe uzobona Imana kava gize wo mu ijambo ry'Imana tugiye kandi kongera gusirimba ngwino seru waruhuse asengera imitwaro uyu mwaka je muzobona ibintu zanje byinshi gobona kino giterana nateguye nico gushima Imana ku bintu Imana izokora muri 2026 byanje muzobibona pana kuzoza mbabwira kuko narabishuriwe kera reve jewe mu rugo jewe ukuntu nteye ukunyine ibitekerezo byanje bizombwira ngo gira gutya tamu nzambabwira ngo uko natekereje bakaza kwibona byanje tekereza ibintu byawe wenyine she ubunyine nofatwa ukubunyine nofatwa ngo igasogwe nuko amingenda ngo nuko mbe sinzandeba ngo wavuze ngo cyangwa ngeretse nkumva gusa Imana gusa yampumekeyemo sinzanita ngo ariko Mana yaje pastor narafashwe jewe naringira nagahayo nk'inzoga ta muntu akazuvugiramo kera nakaziba nko kaba ndakumenya ariko Yesu yaje mu buzima bwaje Bwana asifiwe Yesu yaje mu buzima bwaje ndashaka mu kanisa nkumva niho hantu nezerewe gusa ahandi hanze muze tibikunda tugiye gusirimba imara uzusengera abantu machaka ntuva aho ngaho arahuguma nimara uhatinda nimara batanga inzira je nkunda kwiruka tugarukira hara ku madirishya katanga haleluya sibiri nimara tukongera dusirimbe amashara ni umusajije 2026 katuzamura ibiganza rero tutange haleluya nanizanyagayo kabasengege tuzamure haleluya amen tuzamure haleluya mama na hano tuzamure haleluya uyaranze uzehe na waranze uko mu rugo je mese
izavuga ngo kino nuko mugira gahayo keza nafashwe kabisa nafashwe kadutange haleluya rero igisenge gatubanza tukire munyikiriza tutanga haleluya ndanyo hari umutima mufite Yesu kora ibyawe ku giti cyawe buri muntu akora ibyiwe muri uno mwaka dutanga haleluya zibiri ni mana peze serugo tusiri kandi uyu mwaka uzobabera umwaka mwiza abafite amadosiye Trump afungure mu izina rya Yesu abafite amadosiye Trump afungure timubyizeye abafite amadosiye Trump afungure je kwizera kwanjye iyo ndamye ikintu kiza kiba uyu mwaka Trump abafungure mu izina rya Yesu timwizeye reka bisubiremo uyu mwaka Trump abafungure mu izina rya Yesu tatanga rero kuri icyo kintu kugira ngo Imana itugirire neza uno mwaka tuzamura ibiganza rero noneho ngwino hano ngiye kubiba uyu mwaka wa muhungu wanje wundi nguno naho abahungu barankunda cyane kandi bazabyina uko nzabyina none hagarara hano nzokugurira niki kintu ukeneye uyu wacu avuze bukare ndayemeye uyu nawe nzomugurira ipantaro n'ishati Imana mwishebezo mwishe kubera ko nje ndabivye uno mwaka kugira ngo ibintu byanje bizogende neza muzoza tuje muri Parisien mutori cyo mushaka Imana mwishebezo mwishe darangije nje uko narifashwe oya noneho ntaco mukomeze mufaswe bagiye gusirimba iminota mikeya basengera abantu iminota mike tegere hano Emmaus twarayitumiye kandi turayikeneye no mu bindi bi bayihe nibamara bihangane baririmbe hari abantu bari basavye ko right choir hari indirimbo baza kuririmba nabo nyuma ya Emmaus batwihanganira iyo ndirimbo turayibwira president bayiririmbe uzabukeye mu gitondo sizeri dukunguta ibintu byose dutahe ahasigaye rero ni musirimbe ne turangiza tubone kubaheza Bwana sifiwe sana noneho turagendera ku ijambo ry'abashumba akanya gatoya kandi tutinda twese kuko niko bimeze bibende tuzakubikurikiza nyuma ariko nyine dukeneye kuko baririmbye bacu nabo baririmba kubera kuko barabatumiye Bwana sifiwe mureke kuja hasi gamuzamuke Bwana sifiwe sana kadutere haleluya muvandimwe President Rugeshi yambwiye ngo dusengere Trump ngo atufungure ibintu Patrick nawe kera abarabivuze hari none ga uriya mugabo yeme ari kure ibintu nyine tugende kuko turahakeneye cyane dukeneye iri iwacu yeme sawa